wasia wa muimi. Mwana musaisi ya kalivu ndeni wa kilungu cha wasia wa muimi muthenyani wa munthi nita wa Steven Mwema atu bandu beta kithiu mwoni muisoni thaika ngundo ni kauntine ya Masaku umunthi twi makindo tutaisa kuima ende twitha twiko na wemi wa kawa Masaku ni kuima wa kawa lakini muno mundu mama yani na kawa moneka tama kwengaliko cia Central na Rift Valley kwa kione chetu kwetha twikunikila muthenyani wa umunthi atinda nesa niyo weta wata Nyiriro Samson Kala. Zito ila pia ni Kala. Muisoni. Kithiu mwoni. Kithiu mwoni chumanete na chao? Kithiu mwoni zito ya wandu bekala andu. Itina wa sabali ndasa. Na yandai katikati wa chalo kuuma betie kithiu mwoni. Kawa ni kukwenyu kuondhei kana niwe specifically wemete kawa? Kawa we area yonde. Ona kuyu vikangale kwa matungulu ni sub-county ya Kangundo ona ya matungulu kwa ukonde kwe kawa kwe mawakawa, kwe factories na kwe private planters tuambe wakwa uwe wakwata niena weminde yuwe kakawa kwesa ku-opt kwesa hithi ya we mwemi walikanile na uwata ninethi we ngithukuma mawela na ateri anza umone wa wea wambo nye trained carpenter until today no munde lakini di practice yayo so ni naumali lenza na thukumanie na mundu wetha na contracts ya VCT centers so itukuniete Kenyatta kwa kuna Coast General Hospital kwa kuna Nakuru carpentry we wa interiors in fact ya pendukia tuika interiors no mweka petitioning fittings siansia mudembozo kwa kwebinda ni wokia aka hotel nundu ai hoteli ya bado aka hoteli ase ofisi hoteli ya Adams Arcade ase vya hoteli na katika kuwa siendo muno dry goods na matunda na nyama interest yako yandikilala na mbio di Marigiti soko ndio wa masungwa ndio wa makundi Wakuma sako na Mombasa? No, wakulima Ilobi. Wakulima market, Marigiti. So itina wa muda munini interest ya muunda ya andikile. Lakini maundu azu ndieka na imunenge kawa oti wako kubanda na neto emusiai. Na ndia ina interest nenda wo. Mundu ni nauya ni waiva. Lakini yue lala abukumio hoteli ene. Mundu ola atia siendui, ichabingu ya melo makwa. Na nona bekindu ni mani. Na kume vinda ikindu ta gilile na kenda ninambi munda yua kwema miti ya masungwa na no nasi we ani wande thisi ndia amba uma we ani straight we ani wande thisi nundu mawe amweta ku manda seedlings ni mbesa kubandiria ni mbesa kukwito kuikewu cha pipe kukiwo kicha utawa na leba kikaetwe tukekia suvani o drip na kwebinda itina wa miaka tena yula usia wambie labo niwone uye nenda umangaliko ya Ilobi na natwa weyo yukana niwo weyo langu enda uvukuma kuinambe tunene bakwa wakulima withi koso matunda na sindu ingi nulikana ni chao trigie nundu mundu no wenda akasioka no wenda akasio chao trigie wethe ayu at least no ambe oswani undungi katika siendo ile katika citrus kana masungwa na passion fruit niteva na hoteli niteva na extract ya juices isi ya siendo isi ile na sia very marketable wagubikila mundu woka ni wetha yendo tumia juices isu naona athi sokoni ningo na prices ila sievo so kicha trigger kilikoni kana this is the way to go na swani yako ambio invest na kuima ba orchard so ila nambi in fact yu watu ni bona nambi na miti ya miongo thanda tunele twenza maima ya ithano ibinda ya mui wa kenda na latia miti na latulie nasari yembu so ila na etie miti twabanda na twambi otenda miti ya grafted already ya grafted
ona kwitha yukila ni advise mundu uibanda citrus kaboka mbo banda rootstock ni mbeu ya kitimo gite kwa masungwa sawa nitu kwisovyo kwa masungwa mambo sio kaba kwa hii kwa tunenge transition ya mundu wa kuma kuthukuma mpaka kukosio kamunda nundu wasia mundu ndaleta kola direct mundu tona kwasia yu yakani vitemo ninga ime we waina transition calculated ya ibo nundu tona kwinuka ukotegemea kindu ki while chombene nikiu kwenda ukithukume kwa naina transition ya miaka 3 ndio kautwikala yu namba umangale yapyo na nuko sioka yu yanyo nuru naguo ndulekelia mundu wawe ndulekelia labor niwe awenda ukethia uata yu full time kwa na maundu amwe ala makrope ya ndene wa uwimi kwa ina kuye miaka 3 kuma kubanda na banda wethia those 3 years ni oyane na income ni nayo lakini ndio kautwikana nini lika mwaka wa 3 ndiwa atumie numa niki nundu nao ciao waivo na naine nambia kuta baino ciao muti wa kisungo uzoviete neza 3 years ni wailo kunenga at least on average ukethia ni kunenga shilingi tangilio mwa maana tano in harvest ito ndako amboma na background yaku ya wemi na kushare your experience tutanambolika thini wa wemi wa kahawa so wasia kahawa ndo ukwate ya mbene batila yuwokie wasioka wa mwa kutuka mwimi ni wambie kukwate so ila mundu kuthukuma like how do you know that you are ready you kuma you kukutia where you uthibanundu wase wa transition like a period ya miaka 3 pabika bayu miaka 3 yabika wewe yatamanya you were ready you no uthi kusisia mete yaku kawa waku kila kindu chondo kama you know kila kiapenia ni ona bala ni variana ndo ni kwethima ukwetia ata in terms of income nundu kwangelekanya during those 3-4 years isu nainasio still naina dairy naina mbia dairy na dairy ni kindu kimwe kisupport ya muno maundu angi nundu income ya dairy is like a daily basis wina ng'ombe ile no yathukanisia wishua kana baimwe yutena musala wako nundu tona kwinuka ukogita kusiaisia muti usia once muno ni once a year crop ila ya yuma September kabetanga ikawa kisungo kwangeleka kanona kahawa kahawa na no once nundu twa mino twa kahawa ithe tutegemea cooperative society mwatu wa kahawa we soto wa marketing with ya no December ni muno either December kana October ni tukothete kwigwa kwa atethia we wa mwaka muima wina deficit tio nongi no male wala wa mbesa hii cia ku sustain kutuithia kahawa kuimithia kutoa kithiini kwika maundu ndu isawe wa collectively mbesa ciako so maundu na maciaitio gethia ni ngona uno mani sustain kwithoma uwa musala ndu ni na ciana ina bills na ni na school wethia yu kwa kusisia kwakwa ni ngona kila kikawa ni undu kilie na kila kingi kiumangale kwela ya masungwa in the bottom line ya ng'ombe na uye ng'ombe si cia already ikamyo ko uba ya ikuungama na kwi market yangale itu so na ni maiva muyo thina nya ko uye thia kila mwai at least ina kwata ngilita 35 kwa ngili 40 cia beza ini cia ni run ya maundu ma family yakwa na kuran miunda ko undi tona ya mundu immediately wazwane yawona ibabe opportunity ndutono ti ya we osembe tume akili we wambe kuungamia nesa na kila uendezie kiyungama ikana yuka withie wina consistent ya income yevo nundu kwangelekanyo kahawa tene bindethe yakwa ni maimba wa kindu meta crop advance umunthe tiya system ya ziligali ya kahawa once hotel advance ya musala yuko ku ya advance lakini during my father's days ni maiva na ni makobetha kindu meta fees checks whether no ni school na ngiandikiwa check na ngitwa school na mwalimu ayeta ya lambesa ko ngisoma ngwata ukobethetwe ende umunthe kiuke ivo no ni dotomea mbesa kawani inputs on there on laborers na indi finally uzagwata mbesa ya kumuthia mwaka so nicho nacia no cio muno kwamba itho wetha ni mundu kwenda uma weani
kindu kila wambe ya make sure ni chabika bandu gitono ku sustain onetho musala ku netho ingili miongo at least ugethe weze no kwa surroundings ya zindu ilo ndo thukuma nacio ikwa ya shilingi 15 nundu pa your bills ni town nungu spend igo ndo no spend nemosi nundu leu kwa uma mondani maundu maingi cheindi wa leu so yethia onetho wikwata afya kilona kwata you ku sustain na project ya kuyanita ikana uyane nayo obviously la wazo ania kana nukuma yani uke kuima kawa na sindu lengi wimete pe sindu wasia factors wa consider ukaisia kana kiuni possible ni sindu tasiba wa factors wasia sinike ndo manekana atone batone kama no mukese kuma yani ukathi kuima nekenda yumundu longi wese no tono mana nesise ki na ngithima ki na nekenda ni manekana ninguma ilobi no ke mundani pe maundu amwe o mausisi awe mundu no itumia kileko chako ikwangelekanio kuandikwa kwitha guota gukuita masaa maku onthe na kwiandika wine binda yonthe kwika maundu maku kuno ngina uketho ibalance ukamanati etha niwo ningwenda kuma weani nitha niandikite nthini wa munda no ngino manthe ninzia miao na nichawenda kwika mbe witho chendete ango cha keli withoma nthiro kamana kindu kini marketable kindu ta masungwa ni kindu to notua ukaya wiva mundani ukagitua liu number 2 ukaumalia sokwela iba kubine wata weno kana mbeza itonotethia mwana kana kindu kingi kwangelekani kindu takawa na kuya niete labate undungi nitakukikobethia nikikobethia na nyendietela niyo sambeza cia kwa sisi onde kwa ukauge kama sabu magu ka balance kamanati kawa ni unenga major projects ukasiata fees waziana cia kwa kauma ondu mbezo kwa atasie si kwa mwe no ithui wa fees itani cia fees no imana na maundu ni alange wangelekani thani diary yaku monthly consistency yaku ni wezi neze kato no manage bills yaku na maundu alange woka project ya katatu uimana nezi unit ona ila ta faida wako ila watambeza izi unit ona ikalandi mukabanga priority ya muzi mubangite gwikata then muithi muikuna na na hithi akila kimwe ke choka indi nao ndukaarate kana mundu onthe ndakade kuma uweke maundu alokwata nundu wa ithi ya kindu kikilio ni kindu gikuite binda ni kindu kienda inputs na ni kindu kienda umisi kwa project ya ni mayo imachua mbola indi yewe ni mbesa ni musa ni nuthukumi ndo nasi nikenda tumine yu background to the break nikenda yutoke kusisia kawa specifically ila ukuima wasi woki wa mazindu tofauti diary kawa masungwa zindungiseke bathukanio okwa ukubi why is that important as opposed to mundu kukake kya kindu kimwe ku diversify ni kuseo kana kuania siendo at times ni kutona ka frost ikabibia kawa ubo kawa kalela witha wile kala mwaka muimo tena hope ya kindu choketa kwa hiyo diversity yete ni wiseneza kana ona baba kainai baba kela aya likewise though mabinda imoka ogethia ni wathe wa kindu thoa masungwa na mundala kana membesa lakini rono ko kathe kana kindu yuta to wow ukatuma metikana na percentage nene muno na uo kawa athi other hand imbukilia ku kwima kindu kimwe kwina muicio munene muno no kethia we are sorted thank you so much wana muzeisia ni Mutongo TV ngwatu ya mukamba twende na kwima kawa kuongaliko cia Kithumoni muisoni tio muisoni Kangundo county ya Masako na indi ni twambo mana background nene yelwa wimi maundu ala matona kutuma ulika wimine na sindula walito sisi ya wima nakana no tia we au ke wimine itine bindete ya sani tu siokethia nikenda indi tukonyo ndu kawa wima Wasia wa muimi ane mwana museisia ni twasiokethia tioba Mutongo ikilunguni cha wasia wa muimi twenana na Samson Kala kuma ko muisoni tio isitwesiwe nezi nesoete muisoni na ende twende kwima kawa ila tu kwima kawa hii
wasia kawa kuwima kundu kwingi kibathukanio in fact area no niwe maomuno ni chao yulu wa climate chako kana weather yako kana yili hata ila ituma kawa wisethia wipa kundu kwingi tofauti kimwe ni asia ila tuyani na twethia asia imaima kawa neti na kuatia soil samples ila sieketwa kuone weto ni muti umagate ula waila nundu wabandiwe vinda mu colony kawa kuwa imiwe before independence. Wow. Nundu ni my grandfather aye paramount chief eta Jonathan Kala na niwe mundu wa mbe kubanda kawa within this area Kangundo ati yange waya miaka teana yemwe kou undu wa mbe ni mundu utona ikalambe wa miaka yana kawa undu longi wake ni kana kawa niwe wayeki cheni ata kisomo o maundu ma mwikalo wa nyumba miako uthuyela no waku itheka icio ingi waumanie na kawa kou kawa iwa ata yo kindu kila main cha ngaliko ya Kangundo na muno ona Masaku kwathi kundu kwingi no ithia maimite kawa lakini be mabinda moka kawa koko kaeto thina netinanga itoka ukethia mundu iwa kolage chango ndio ukasisi wa mundu la tubakanite ngaliko ethio kana ngaliko enge no twana ithia nda kwechiu wagu lakini waile kulia ati etha muti wethi obandito bau nondu mwa kawa ni kana uri niwe ya ila wenda yukaonge ndauti la ni uri niu no uri niu gati langa betanga party mongwe makawa ni kawa wa mai wakwa wingale yange kawa ni wa my father nyindia abanda kawa kwa una iwe meondele mundu omwe kuma be my grandfather no na nengi kuma be my father ila chatumie nenda kawa ni unenda ya nundu mite mingi ukalecha kitikicha kisungo kwangelekana ki lifespan yebo kiende uko na choma kakwa lakini kawa ni mutu umwe katika mite la yitikilite kubyo na tuikia ala mekiesa ni research yezu yawo ni mama ni nesa haya ukaisa kuone kundu raised muno kwenda ikalota ngaliko siake kuyo kula kwe mawakawa kuo kaithie mite mingi ti nditikilite maundu maingi ma kwa mite mithemba mingi ku nyendiana inethi mazungwa kuma be umaya wakwa lakini ni mo kiungu wale sia mo mamadala indi kawa wake wala nethi ni ona guna no nguri ni kwa ni kindu kimwe we assured ni kala kina lifespan dasa number 2 ukosa kisio kila kibanditwe kawo acreage uyu ino itinateana zela si within 8 of an acre ukabanda mbemba ba no itumia nzia cionthe cia bona kisomo dunya mbesa ila umya kiloni cia kawo kawo wingale ni umete kilo ngilio mwa maana 5 kilo ngilio mwa maana 5 iko kaiba nona silingi ota 50 nona sina mbesa yana si bakube ngili 75 ono kabanda mbemba no yiki ya bono itinda bukela muthenya pandu ketha makuniana mambemba na makuniana mambemba mayisa umazilingi limeongwele kukindu kila kienda kulikwa akili ne ando kana ngulia mundu wontho la wasi wethe akwa gwikawa aege kabuthia akatendo ingi na ili kabo na kawa ka appreciate ya lanzia ila isi muno kawa ono kakosa ke muti mwana ngebyo the second year witho year kwa nami ya kondo establish yetu witho wikwata kindu returns kumabo haya to challenges la sie ba kawani na tisi nambolika yuhu challenge ni tukete bupokete nesa ila mwasisi muthango no yani tayuba kwako ni muthango bwa nata nikenda yumu kambo ibandu bangisie kana ntono bwana no si wake ondo nake utona kosa muthango wako kwitu ni red soil ni red soil na limuthango mwe ono usiaitie ukothete ila witu bila koune kuola niata pakue parts mbingi cia Masaku wele ithia no cietikile kawa na muno kundu kula rais ukaikathia ni withia kwi kawa ukaingela ni withia kwi kawa ukaikuya kwitwa matungulu ngaliko ya withia still kwi kawa na pai mundu uratona kuima kawa no nasio no climate kithakibwa na ta witha ni kubyuba climate cha kubyuba kuthonoka rukitaje ni moderate ndondo kwangelekanyo ibinda ile asa ya mwaka kwithwa kwikubyo
ibinda ile nini ya mwaka yo kwitha kwithu ndu kwangelekania yu twibindani yasua kuma mwei wa gatano ngina kindu ta mwei wa 10 twisawa na mbua na ibindani ni wo witha ukethie wa mina nako na watethia we watela season ila ingirukite kwa ni favorable muno kwa kuima kahawa area kwi kundu kungi matona kuima maybe makueni na kuimika kahawa kana kitu parts mozi ya makueni no yemeka kahawa parts la rise ni azia kuya Kilungu kuno kuima kahawa Mboni lakini kundu kula kwa thea nikasindawa nikendete kundu kula rise na ni ukulia hii ela kawa kaka imiwe binda my grandfather na your father nikumaanisha you andola mesi kahawa ndo kabanda ni mathile kana mpaka mundu no kabanda wae kana katumika kala kabandito andola ingi matumia o michela ya bandito mitoila ya bandito no matumia ndu kindu kimwe kuimiunda minene na ukagethia wangelekanya mucia ya ina munda wa itina tangilio mwaka na ciana 5 ko kila munda ukwato o bandu ba itina mane ele wabanda kawe moyo ndia banda kawa kona ndama ndo kabanda ya banda kawa ini nisi muthangani wilio na kundu rise ta kugwito ni bandu tabanda kawa so kabanda waicha ko kawa kabanda wata kawa mabuwe ya o mbeke siako na tina wa uma yeke ya my transplant mayeke ya potine then from there uka inzeima duration yake ni 1.5 years kiba yake teke na 1.5 feet so uka uze wima 3 feet square ibulanya muthango la waumisia wa mbewe ulo uyo tunge imani ibulanya abo otamiko 5 ya abo wa ng'ombe na inde wabulania binda ya mbua uyo ko ibanda kila kitu mai mayeye nzwa thano nikana mbeje crack ku crack kukwetha gwe kwetelia mi kundu kwisa ulikila mi laisi niki wa ukenzeima kwi mbua kitichukiana cia mi mbola nundu mi ne kusaniwa yata lakini nundu kwi kundu kwa imiana mi ila ya mbe ya umanda yakui ikalikela kula kwila miana ni ithime toki kiu kitethea cia kwetha utetinde unyithia binda ya sua yoka lakini yuka banda muti binda ya mbua oka awa kana muti ungi no yetha wenzeima yo binda ya mbua kwa kasua wona ya likote o na wae mwa nyithia muti ucio ni uma okay so tazi una banda omunthi ukua ibinda na tawesa kwambia uketha yambe kawa ndumina ambe wa mwaka ukabanda kawa kwangelekania omunthi te mwei wa mwanza next year kawa ucio kovika ibinda ulauka ila ni September October waile ila winela kwani gozi ya mituketa witha imetoke kawa no cia metoke muno na growth ya kawa we na metoke muno imuti umwe hata we bina muno miya ko ndo shoot ulo kwitha varieties nundu twisoma twewa be coffee ni arabica na robusta ni kwitha out of varieties tofauti kwi varieties bingi cia kawa lakini ukawa la wasia itwe no goneka best kugwito no weta KSL 26 KSL 26 KSL Kenya Sign Language ni wa ukana KSL ni chako ni namba yo umanite ni mo message ni KSL 26 nundu no kila mutu nunenga wa namba nundu yuta yube ongeta wa ruiro ongeta bati yani tila cio keta yo lakini ona lamena cio ku magite to graft kitina keki keke wa mbewe cingi ndu yethia o ino no ya ku perform ne sanga iyo na kuizo no isu cio keta nundu wa kindu kimwe pe mo mathuku muno makawa of late magwarite kawa ita wa live rust yuka imeunda mingi ni yetete matu pyo na mina ita matu witha we sure kana mwaka onge season ile ngindu kwata kawa niki nundu kwa uga mutu ukamba utunga matu no yezo utunga matu ukwata bina wa mbeo ite ukwikia ni news ya ukaithia ndu tona na kwenda wa mundu tona mandaka kuna kwindawa siiko cia mawowa su na ukilaki utumo graft wa na yiikewa itororand kwa mawowa su yethia ndu katumia ndawa muno so andu ala ingi ona kono prepare kundu kumwe kukokunda ni andu ala ingi maoptate kukundanya okay wasia challenge la nene ya kawa nicho challenge la nene ya kawa imwe ni live rust yesu as in mawo live rust na kindu kila kingi ni frost kana mbalabu sindu ile itoma kugana nasio kila cienda no timing nundu mbingi ni bacteria ko ndwinzia utono twikana kana nuko ito bosi
wenda au prevent. Okay. So timing yaku na mavinda ala waile ubuva ela nenda ku administer ne waile la wishua wa thote shua uko kwasi ono ibuva. Lakini next season uketha tona ku prevent na wekati. Yes. Okay. Yes, no, bezile watu maybe ndasi on the expense wataka hawa without onyotunga. Ni waile. We unatolese lo kwa check sia kawa chao o briefly kwa ndatike mwe. Kwa tunenge tofauti ya uimu wa kahawa indatene na oyu. Tofauti ya uimu wa kahawa we indatene na yu. Ni societies, ni siya fund yao. Ugethia, wenda chemicals, wenda fertilizer, na ona wenda advances utoa mwana school. Ni marketer during those days. System dize ya imiao, dize mafandi ito World Bank anata. Na hindi, at the end of the year, minota mpesa ni wama umasia. Kila makunengia na hindu inawa kila kengi. Na without onotiyala na vaita? Nesi ndo nazi ya enzi ya yela isi nondo. Uwagu alika, uweukona evinda ila waile. Lakini yu, watukwa ila tukwa tambe asia kawa oe mwezi enola munene nondo. Nuto na idhote na mpesa nguzuni ano, ibinda ubiwa hiviki. Inu isi ila ndu na sozi ya kukwa tambe zobuwa, uwaunu walika. Kwa unu wasia kropezi ya mwakozi. So, nindo nazi evinda yu, mipango ya imeseo kwe ibinda yo monde. Ibinda yo monde, unless with na mpesa nguzuni, nuro no rich, kilo enda, ila kiende kana. Nuro no walu kila kendo geni, ni muno kawawe musia no yasi yete kwa idhala. So kwa iki wadu? Kilanda tuwa no elesia nesa, nundu na elesia. Isundia system ya silikali. Maybe maina katika ministry ya nini ya agriculture. Ima tuwa maina system ya kulon chao, factories. Ike kama undua na then muno through cooperative nini bank. Nika nama mina kuta. Momo se ambeza sioko. Kano gedhe yoka wewawe. No yokombeza ila yusi atiala. Ila wazio za hata profit. Nuru rono redia yote na income. Labda mwana nda kuwa school yo wa nengi weche kwa watu. Kwa mbeza isu ndu italete. Yo no kwa kauma nyo gedhia. Uyo na wati ala mbeza nini. Enda through si ndu ila watu miite. Kwa ati waku wa imao. Na kila chati ya lile. Indi umonde. Peo naka uku uwe manundo wa kwenda imbeza. Umonde moteza hapa? Ndesa factory ita wa Muisoni farmers. Hiyo bandu disa. Ni andu. Ya andu. Ni cooperative society. So mwata pupi paenda hata? Watu wa cherry, hii tumita cherry. Watu wa kawa pa yonda ukadimwa. Na uya ndi kwa kilo siyako. Pe grading? Inima grade ya, pe grade 1 na grade 2. Okay. Ndi ni wa processing ya kuthia. Lakini kuma ube grade mbinge meba kawa up to like grade taina kana itano. So kwa market. Kwa market. Madhia mosa na meta attachment. Maminothia. Kawa umawe konde yeyolo. Thi nibe kange. Yuidhambua no yani kwa uinya. Wanya utoa kwa mila. Mila au masiaka kondeku. Yo miaka kondeku yo ni goma meta attachment. Waka katika isi yetu ayumbola. Attachment ni yoenda ndono. Ela ni KPCO. Kaneva no kwa dealers wangi nundu beangi meta wao tropical. Ni ingi alama waka. So mwatu waka wa wenu. Usiomo wakawa ni kana wisa uwa principle kilo zila wakwati. Na babe process ya kilo hii kuya nyanuru ni udhisi oleketa wate kawa kena ma ngozi ile na nisi ya umiwe. Na be kula kunya no kwa la weight. Kwa pe mazabu mainge muno ela wano waja kawa kaimbesa maya nondo. Wewe enda kwa wa kilo sia kwila watu iye. Na wesi enda na rate nenda muno ya mbesa. Lakini mela maibete fairly. You know, nasi. Nuru wangeleka nyowa yu wambeza siya kwe dhano noko biko 50 shillings. Ni wezi neza kana. Paikendo genge mota anita. Na wayo ila kilo watu hii. Tuna iwa kilo ila siya ndiye marketini. Maza wazuma wanya mekate. Ikaenda tu mine mundu enda kukwatia. Muna ene yuloa kawa kano maundu maa uimi wakwatia. Yangu atio na namba ya simu. Namba kwa 0728 945 705. Thank you. Nundu akuna na ituba Mutongoi. Asante na ni karibu. Mwana museisi ya Mutongoi TV ngwatani ya mukamba uimi wa kawa ku Muisoni Kithumoni kauntini ya Masako ni muvyano ndo akuseisi neta wa Steven Mwema twethe anengi kwa nani kwa mwi.
wa